State President ke National People's Party NPP, ubaderu udukhat ke Raja Sabha, uba WR Khaluki, haka khalai teri uluber ulaong bakaseng NPP, kadai ke balayo buntam haka vote share ke bayai nujor baki wepat, haka ni ke election beladab, baka babunjing hintam haka jela, haka bakalayo sanlak tam ki votes. Nakaliang Dr. Khaluki ulapin pau pahapuk ke jela Meghalaya hi, kamtam hari kasi, jidan kata ke anti-incumbency government ke bamut ke jipedam syukino ya kanu ke sorkar. Shushu Dr. Khaluki ulapin pau Bahajante Hills kejing kun MDC kan long bet happening ke UDP pat NPP. Henry Khasi Hills kejing mi jeng ke VPP pat kiwei pat kiseng kan ketai ke vote. All or Mekhliang yo sanlak tam. Kamut tulak 10 sang ni ngatrai na borok ki parti ngi tam mangi vote share. Pi kawei ngatrai ke dega pi hangi kawei ke jing bakla ki brewon SSM. Hangi Mekhliam judan re anti incumbency government anti incumbency. Kedai the MLA ubah hak tu ke area kedon ke sai don ke anti incumbency. Sim mentapai kumngi ngirim borok lagi MLA sitting. Dai tonang ta le hisim u ba sampliang uru sitting MLA urem nang ta le hisim hangni ha melim ru urem sitting MLA nang ta le hisim mor keneng urem sitting MLA nang ta hisim maulai sitting MLA te hangi hinai ke politik si ke yaj bet ba ke ni hak hamaklia kam ta kasi jan tiang alis Garo Hills ka compare Garo Hills te yaj gitu ke parti ayuma hak si jan tiahi kom judon kata ka anti incumbency government kedai anti incumbency bet yo tu local MLA le new sitting MLA wada kasi hills ko sulong bangis new bong iwan baar pi Giant Hills kanum don ke problem Giant Hills kan long baik jing khun pedang UDP bat ka NPP kita ki parti thamai lene khendiat kan don kongres namar kongres kala don hi ka ayuma kala don hi ka kemudian ongka ta ka bot jongka te henry hakasils of course kini ke jing wan jong ke VPP ke jing mi kensan kini ka ayu ke don ke impact ke tangim la ban len ke don ke impact tingi sepet ne kala wan ke election ke long komno em ko ta ti ke long ba ni bro ni always ni plan nang ta ni setakel ke te kumbon ong ke yu te ka VPP te bro ki parti ru ke try ki poi berkat baka kitu ke ayu kan kitu ki constituency bagan ki hoi don ki area ki bukim job re ki impact pa di ki we ki ko ki job ki sound ringa try ne lor ki sound job alis 3-4 ki constituency ki don ka impact ke ba kumbon ong hamlim ki ong og jing khun ba ayu re mi persan pura nang ta hatai mo phalang ru nang ta hang te sning te kata saw ke yu te re still a long way to go kom dei ka ba suk politics ke dei ka ba namar ba sagway kani kalong ba in the page bahagan kumno ba ka yat ka politics